I kōrero a te karere ki a Veronica Tāwhai, mātanga tō rangapū, pukinga hoki I te kūninga ki Pūrehuroa I te Papaioea, I nā kua nei, mō tēnei take. Mōhio tātou kua roa nei te wā, I whai wāhi ana Don Brash ki rote te whare parimata. Nā reira, I hera tērei te me ōrere pē, engari anō ki tāku e ohorene nei, ki ana whakaro e whakatako te aia pē, kia kimi tautoko mai ngā hāpuri o Aotearoa. Mai mahara tātou ki te wā o Orewa, tana kōrero ki Orewa, aha ko te kuareo awa kōrero. I taua wā ka kaha tautoko etahi o Aotearoa whānui aia, ara ko te kāwanatanga hoki tērā, aha koe te tīmatanga o tana kōrero ka whakahē rātau I aia, katahi, kua huri rātau ki te aukati pūtia Māori, koera ngā race-based funding cuts I taua wā. Nā reira, tērā pē he taniwha tēnei me te hikuroa, ara mōhio hoki a Don Brash he tautoko mō nā ki roto I aua kōrero. Nā reira, tērā pē me tūpato tātou ki aia, kia tūpato tātou ki aua kōrero me ngā kino kei puta pē.